Explore Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. दो देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF एंड अभी हम हैं जीरो लाइन पर. दिस इज आवर जीरो लाइन. एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाजा, और ये अगर हम जीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में. वेलकम टू पाकिस्तान. इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए. लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए. सो वेलकम टू पाकिस्तान. Ka India kalanang subas ni Shushu ya ka YouTuber ka bana Haryana ka Jyoti Malhotra hadien balalam ha ka wei ke YouTube channel Jong Unong Scotland ka bala ai kerteng ka Callum Abroad ka bapani ha ka por ba ka Jyoti ka Don ha Pakistan bat ha ka video utores ubana Scotland ulapan pau ka Jingsngau lingo ba ya ka Jyoti Malhotra la pahara hadu ringot ki Pakistan ki bara bat ka AK-47. Kani ka video ka pensubas ni Shushu ya ka India ba balay hatu kate ka jingle baha ya ka Jyoti na ka Pakistan bat menta ka India kan khanralot ya ki digital device ba ka pendonkam ban lam ki ai ki jingtep ki badonkam ka ba ka Aisha ka tanat sintiat jong ka Pakistan hadu bala lebha ya ka kum ka VIP. Shushu ke India kan toket benia manu ba bay pisa ya ka banlej sa Pakistan. Namar ba hadien bakila dep toket benya ya ka jingmi lani ki kamai jongka namar ba ka rukom im jongka kam ya hapshu bar ka kamai bakayo ka lejing lai du da ka lingsun first class ka saru ha ki hotel ki baremdor bat ka bamru ha ki restaurant ki barem bat kan omla ban le kumni lada omdon ba bay pisa. Nang ta kilala pru bahadin balawan pai na Pakistan kalen sa China bat hakapor bakadon ha China ru kasyong da kakali remdor bat kalit hiet jingdeng siaru na kidukan ki baremdor sudah.